Obat ki celah po tahan setiap minggu kemenangan ke Mizoram bad Arunachal Pradesh ke Beladan ya kan ya ke ILP lah Selamba bad kumjur ke Manipur orang syok ILP mta ke Arjar kat kendai kini ru ye kendo ikan ni ke jing nak ke jing ru kertap jing kibrio nak ten pa Bangladesh nomor ba kom ke Mizoram kidan ke Khaput bade pada Bangladesh bad de nau ni Khaput bagi kibrio nak pa Bangladesh kirung hagi menta bo per khamtam hi Khaput jong ke Mizoram te bat Arunachal Pradesh ru kadan ki jing jong ki refugee kum ki chakawa ha jong ki blok pensyong ha po Arunachal Pradesh mentana po stem gwan phet ba Bangladesh bar kum joru mentale ki kendu jing ba kidan ka border ka bjrong ha bat Assam ru ba ki brio kini ki khar Bangla ba shaben Assam di rung sepo Arunachal Pradesh te wat ki jelai ki badan ya ka ILP ru ki kendu ni ki jing khamtam ka jela jungi lai ye kendu ya kan ni kicing habang imdan kini ni ki an ki banyada yang i kumkir pa ya po ka jela ilai ke jela Tripura kiret pa ki trai muluk la kala ret pa ya la ka jongari dai ke jela Assam bamdan ILP bagi beri na pa Bangladesh ki bobon ki caka ki bobon ki distrik ki lalong ki hepa bat ki trai muluk lalong kiret pa thì cái này cái chính trị cái gì mà ta cái đây cái chính trị cái bà nó liên quan sang như là chủ cần tu सरकार nó cái system bagi por manusia cái ta cái chính trị cái đặc trì ASEAN lệ se bagi wan cái tiap litar wan pan sao cái này kalau kita kisen cái bà cái chính cái keren juga sang sepang cái chính don kita gibreu mungkin por Bangladesh berman buhai senong sepo ke jela jungi kapan ti kena papan kubur di kejingkeli kolong ke sarkar sakat no kendang long marla lor kene kakam sakat no kan ye long le kelut yakini jingja hakba ngie jupat slow na kapor support ya kita kisun kam ki a kejingja kam tam hai diki snam aiga political crisis po ri Bangladesh kata nampak songsi susu ya kene ka jela jungi bat amtang ka jela jungi bat kene than stay lam ngi bro koi tidak ke sarkar jela ba sekarang dia kadang marla amta kenting semau ba ka jingit kini ke bakongsan kendai hagita kinong tauan lada ka jia kanu lu jingjia ka susi la kalong hangne ka jela jungi ne site ka than lam ngi bro koi na kaliang ne jong ka seng ngi pan pau ka jing smokhia yini ki bro khot padahal lo kata nongrem bam ta kesini hastri juga ni so kadai ketang pum kadak ban kenmau sarkar ba kadai benle deki kam am disu ban sukran dakaktin kadin pendorong no tikemat jawa kum ka jala ka dawa patikam ILP po cho jala jugi pro ko tang kawai ngaku ban ong sai kum ni kham tam ya kita ki langyong ki kendang kwa ki ba sim kabu dak ba yol se kum te kham to shimen sange ke jolong dalal lada kim sange kat bangi dengan ki yang besar kat bidang i kita jengma jong jai bariu makiru sin kesni kisap bariu jeng sempat ia keren ia kata kejeng krisis haka yukam jam pok jela jungi pam ia pai kam sarkar lei kalau ngebe belum majuat dulu kata lubun ki belah pas pendep jengkuli beper kita sedang baniang kalau jong kejang kibun ki kam ki terai terembuk lala panle ke kam ringir umla soto kita genong ai terlasen balai kim perking bekim bot renti akum kendon suka ka industri kadon ya kamala bantri kasi mla su ban isu nulu terlasen ya barjala nomor ngakren kata phi simnuk sa hagi kendiat snem abangi khanra ki don ki nuk ki kawai santir kam jo ka kaseng khanra kawai jakan solong isdong di madan jan khantai pho percent nong di madan ki wan thi na po asang ayu tu kibor ka an pada pet kemle kini kam sedang ban kini ba kepeliang ja tengah bosong madan ro ya hok tungi kum terai temulu tengah snow ba kita ki ba ba ula pha ki makin long kita ki sensa bang ra ki an ban ra ki jingsangan snow ba kadai kamram juki ban le jong kamram tilada sabar ki kren kum bai hapo ki terai kam kum bai te snow ba sen ke ski sopisa te kadai snow kapo kala i paka baka sekarang dia kadang keren China kalau ke LP tabang keren sepang ke sekarang dia ngapen kenmau kolong ba
Hakamenor sekarang dia kalau ada tombor ya ke jat jungi lembak tang suloi berpeniasno jubor bat kari India. Handai mentah bangi pan ya tikian. Om sabar jong ka konstitusi jure India handai sekarang dia kelek malak ke kelek kelut. Ngum 98 ka sekarang dia bang ayingi konstitusi la jong ayingi lama la jong bangi pan ya tikian. Kebolong hapok kacing kata hapok jong tau put usam jong kata konstitusi jure India handai ka sekarang dia ikumpa kakam ken dau thala ya tik mat dawa jong jat bedu jong celah ko. Dei nak tahu jong kajing bomdan ke an ke malak bante lakam ya kajing wan jong ki beriu banabar syang ni ke jela ke jongi ban tries ya ke origin ke jong ki dei nak tak tahu ki kesuk plat ki beriu begin lek dulu kam sniu penapet kam lute hai kam ke baru bangi i leng ba ki social media mo kajing satu sak team ki ATM kini kita bak kajing song seir ru jong ki beriu ki jongi dei nak tahu ki bak sarkar haduk mentah karang song klik ti kaman rakyat ke an ni nak yang jong seng palang hadir bingla di ki KLP yang to ladam payo at kajingbet na pok sarkar India ban pentrikam KLP pentrikam syapura ya kay amarasi ri kumbakalong mata ka sarkar ka kre ban kedip riu da adon ki jingja ki basniu kasong ban pentrikam no eta ka amarasi ri hadu mentang i bakamdan kata ka sincerity na ka sarkar jala ban pentrikam ya ka an ka balada pas po assembly habri ban te lakam ya ki jingwan ki brio banabar sang ni ka jala ka jong